Sanam ko ge johar saute sagun sita ate nya nawa video re sanam ko ge sagun daram ate indo ale baha baski kana to baha baski re to bujhe dare kan ge ape cheka furti huyu abo orak do dak dul ate ade kichu puru ene sering ho chala dak dul ho chala to cholo tobe marang se video nyel ditebon pe a jotto hor ge sagun baha baski to cholo nyel ditebon pe marang se video cheka baha baski le mana da ha to tamang te ene ale laha le dako tarpore ha mana box ko ho agu ya ko ha to nito ho ari ko agu ya to agui tale ko ha to ene chhe ha ado nyel tabun pe cholo to hola ho pure ene hoi kana nyide 11টা পর্যন্ত বুঝো দাঁড়ায় কান গিয়া pe haro te nyo ene huyu to noy baha baski kan tale tehen to arakha se ko hoi tale to chala huyu a to cholo nyal agui tabun pe to cholo chala hoi len gi nyoko nit puja orak khona boy odong kate da ari ko dulnya to odong len khan ge bujho dare kan gya pe chika da dudul ko tein do to noy pe nyel dare kan gya puro lohor chaba kadnya ko to khuli se odon lena to puro joto te ko dula dinya ar sob somoy inthen do phone to bang ta na